ठौचफ अमेरिका याचने बाखा जुनाव या ठो बाखा चोमिना शेरवुड एंडरसन ख वेक उपन्यासकार व चिबाखा चोमिना ख वेक व्यक्तिपरक व आत्मप्रकट जाइलाई नाजा सन् 1912 शेरवुड एंडरसन या नर्भस ब्रेकडाउन जुल गुगिना व चोमी जुट ठगु छिटोटिमाला उबले व शिकागो व न व सोबिया यात वेक दक्स्या ठाटन संग जारी हो चिबाखा चुयो ख ठय चिबाखा चुया व ठगु चोजे याकल सन् 1920 साले वे यकु चिया हको बाखा पुच उपन्यास लुमन्ती निबन्ध सफु व कविता सफुना प्याव हो वेक सफु चुसा सन् 1925 प्याव लाफ्टर व सन् 1920 प्याव न्यू अर्लिन्स वेगो यकु चु सफु ख वे लजगाट हे चोजा ख ठय चोजा वे गुजारा जुल ठौ वेगो ला नांगो बाखा जुनाव या ठो चने फाय ख चने खे बस हिला यो ख आ न्यनान दिस बाखा ला ठुके चोमी शेरवुड एंडरसन ख बाखा चने अमेरिका यु ख बाखा ठुक्न न्याइ वाइन्ज बर्सर सत्तिको चंगो खुशी सिटे चिच्च खाउ छेचकटो बच्चे बादले दुनावो छे ससिउम जाठौ मनोसम उखे ठुके ज्यातन ओ ठाटा चुनिम पो छे चुरन्चु भुडु क्लब र टु वलाटको भु टु ए झालन टोफ्याटल व भु उखटक पाके चंगो टप गुल मे सोल स्ट्रॉबेरी खाना छे ल्याम या चो पे चुनावको मोटर गामे सोया वना चुन मुत्रे चुनाव पे ल्यास्ल्याम त चोप व मरेके निन्ने मुजिका हालाव या चुन तुबले वजुगु लन्च नाटम ल्यामचम छम मोटर फुट तिनी आवला छम मिसम चाहिँ त ठपाके साला क्याट न मिसम चाहिँ चिल्लाट ना उयो लाटा फुटके जु कुटाइ ना त ल्यामचा बे टुटी बसो त उयो टुटी बे बसुआ हुने बे चंग ढु भया भिटेङ निबले फलपिल छिना त अन टपिङ चम भुया ओखिपाके सोचम ल्यास मेसियो सो टार त ए बिग मिडल बम सोच मिखा खनमरे टोपु वेंगला वो सल वो मनोइट सच्छ ढका नना चम पाचु छ ख छेने जो प्याच नाचुङ सोमिले या ठ्या याना वो ठौ क्वातुसी चंगु लाट पाचु छेने वासी वासी त बिङ बिडल बम न्याब्ले ग्याव खाव म वो या ठ्या मरम ठ्या चु वो ठो सरे चुना चंगु निरे डेम तर वइट ठो ठासे चम रे ठ्या गब्ले म चु वाइन्ज बर लागा मनोसम उठा बरोबर वे या वइगु ना ख जर्ज बिलारटम बिलारेका नोग बिलार पबने ठुवा वो बिडल बम पास थे जिनकल जर्ज बिलार वाइन्सबर्ग इगल पत्रिका रिपोर्ट या जाइम ख वो गुब्ले गुब्ले संज्ञा कायले न्यनचंग टप गुल बिडल बम ठा वे ठौ ठाटा मुचंग लासंग संगो बारले लिरो ठुरु ज्याचम जाठम मनो वे रिपोर्टर इटा पियाचम ख स्टॉप बेरटे आगो मोटर ठौ न्यने फ्लावन ढोंगा वो न्यनचंग फुं पाखे टट मंग टुयाको छाचिका उखि पाके हुन बुयको पखले गल अले सर पाके हुन त हठाचा मिखा उखि पाके सोल पलक अन्य दना छन अले ला बुबुसना सटिके चुए कुए सोल छुसा मुयाको व ज्ञाना होला हठाचा व अन लिहा होला अले छेको दलामे व हन लिरोठी रोतुल बिङ बिडल बम निरनि से टसरे चुना चम छम औचै फुम मनो ख जर्ज बिरारिया न्यनजको साधारण मनो ठेच व न्यन डटके बिडल बम एक या चिलाउने न्याब्ले आसंग व डोमनी समुद्र लुक ब्याचम ठेन चम वेगो खले न्याब्ले चिन्ता फनाटौ दो न्याब्ले चिन्तित मने व ल्याम रिपोर्टर न्यनडट के त्रासा संसार स्वेत गुब्ले गुब्ले छेन प्यावे किचठे बुल्लिस चम व मनो निलेसिया टुयुदले मुने प्यावेको सास याई गुब्ले नास उत्साह पूर्वक खलना ठौ छे पाठौ पली लिन्थिन्जी मेबले सो म खाठे चमेसे उब्ले वेग स टसो ज्या छाई टोसी लुगो उयो म टपिनी मेबले सुमक चुनी म बिदल बम ठग म बालके टिपिङका खलाए व न्यालाई म फोयको लाट खुसी चुकी यको न्याठे वयको जीवन उलिए सुखपूर्वक ऊर्जा प्राप्त जुठे छि यको न्यने से वयको मने लिखना चौ खकन्ट याउ डेकी बिदल बम ठग मनि यको टेटे ख ठग लाट पाए खलाइबले न्याब्ले ठग लाएपटि गुबे मिचा दुसे गुबे ल्युन छै तर व हिष्ट पुस्तक लाएपटि त वटा डटके न्यने यो अले लसियोएको संकी ठोटैको वइको मनिया खपंगीको पह ख बिङ बिडल बम या बाखटैको वइको लाइ बाख ख पन्जले कुंकाचम जंगै पोपो फरफर संगोठ्ने वइको ढैरे मरुको लाइ कारण याना वइको ना थति जु ख ठोना सरे चम सुम मुसम को बिछना बिको ना ठेच बिडल बम ठगो लाखना न्याब्ले सतर्क जुइ व न्याब्ले लासुसका टेटा सुई विन जाइबले भरोसा दुपे जामिटेको अभिव्यक्ति मरुको लाखना व गजब चाहिँ ठटे वया वना चो पे वस्तु भावना प छे वयातनी पे साजवाटेको लाखना व गजब चाहिँ जर्ज बिराट नापा खलनाटकी बिदल बम ला मोजनी जोसा गुब्ले टेबले सा गुब्ले अंगले मुर्की चाहिँ ठटी मुर्की छाइबले वयो ख्वा चकनी
vung vung wana ni le we chung ta ma te le thut ko bari choka mi ka choi nyon chung do du ki u ki ya murki chana khonlai la bai na khonlai le we ke khonlai ko ta ko wo the chi bidal bom ye lai bare thoge ba khan do tu ke bare chho sofwe chwe ju nugo kya to si chom pin sa cho sa we ko lai bare ka chak thwi ke mo pi monu te o sai pu ko bala khopya we fu thajag roshi khoshi ta kabi hirde du pe ma we ko thata mo chong la ta sore chom pin ko jan wa 원 타고 라다 천우에 서치와 비가 털다가 스토비리 카fu वहीको च्वाको लाए वहीको छता बेस खुबिक वो नाजाको कारण ठयक तर ठय लाए कारण वहीको रहस्यमय दुर्बोध व्यक्ति त अझ रहस्यमय जुख वाइन बरसरे चोपिन्छ वहीको लाए गर्व या गटकी बैंकर वाइट्सको लोयको नुगु मले चुनीमा मोएरिया ट्याम सोले अनचोपिन्छ गर्व टाकिउ ख जर्ज ब्लाड या टकै वहीको लाए बारे निन मास्टी हो ख छकल व झन्नेले चक निनिए ट्यङ वहीको ला अटसना चुनिगे छु छौ कारण देमा छु छौ रहस्य देमा व ठगो ला अटसुका जुइगे छु छौ कारण अवश्य देमा व बिदल बोमिटा हनबना त ओके ठगो मने लुया हो नि समने हेतल मेब्लेस कन जर्ज बिलारिटा वहीको ठाटा मचंग लाई बारे निनला टेथे जु ख गर्मी इपि निम भुया ल खुशी पाके वना त न पल्ख उन गाइ पे घासे फेट ल निचे बिदल बोम टस्क चच टाका खन्ना त न न्यासु भुइ वाला चना टठा टक्क दित टरिस चम सिक्वा जंगल सिमा क्वाथे वाला चना ट थामे व टक मुछि मुर्की छना डाल जर्ज बिलारिटा हकल छ मे पनि खन्जना जुइगो हक्के छैन व ल्यामे त हेकल छ ठठमा सिने छ ताठ्या याकट वठे जाम खनि मंगसे मंगा जुइम तर छ ठगु मंगस टापक बिसु जुया जन सरे चो पिठे जुइ मास्टी व छ वइ खनिने वइ गे नक्कल यइ पल्क जागा खुशी सिटा घासे फेटना बिडल बोमा उटा हेक्यो कुटा हेटा आ वइको स नाइसे छ व प्लाउ खल्लुम काटाल ठ सन्तोष ज्या व निछि उटा ठिका छन वइको कल्पना खे बक्या ट्यातन व ठगो कल्पना जर्ज ब्लार ये ख्वा खन वइ कल्पना बांस चंग गाय युगे चोपि मनोटा आराम चना चंग खन चक्कंग वाउसी चंग गा टापकन से लाटुटे यचुस चोपि छटो ल्याम त गामे वया चन गुली न्यासुया चोपि गुली सल गया वया चोपि इपिन चिच्चको केवे सिमको चना चो ब्रह्मन टुटि लिक्क वला वइ छचाला चोन ब्रह्मन ख इपिन प खनाजन उगो बालसँग दृश्य विंग बिडल बोम टस्क उत्साह जुल छो ए लागि व ठगो लाइ खलो मंगल बुनो वइ निप लापि त हल जर्ज बिलार यो बोले छन वइको खे नुग प या च च ठ्या छन छ ठौटको छु गुली सेकल व डक्क लो मंगा छ ब्रह्मन ख ठिकल आ छ ठगे मंगस मंगमा ठगे मगस मेठाइको मुआमरो ख छंगु न्यफि टेमटे बिङ बिडल बोम ख डठु हे दित व जर्ज बिलार त टाउटिया सुया छ व सुया चंग सुयले व हठा चाम थे छ वइको मिखा टोला छ ल्यामिटा उसिया त व ठगो लाल मजको लोमले वइ खले ग्याचको खण्ड त बिङ बिडल बोम यो मछम्मा ठुठुर खटा व जुरुक दन अले निप लाना कचकचा टाउजरी मिचा दुछ त वइको मिखा खबि ललट या छ आ जिछेउने आ एको खलाम फो व खाउसन ढाल ब्राह्मण लिपा मुसोसे हठासँग कोए पाखे हुन कोए चंग छपला हुन टुके जर्ज बिलार टासा वे पाल उठासे छु ढाम प्या ज्याका तुन ज्ञाना थुथुर खका व डन न्यन चंग ल सरे हुन ओ बुराइको लाइ खनिन मुखो बुराइ खाले ग्याचको खण्डुले व ठैट ठमा मन मन ढल पक्कन छुजु डेमा तर ठुजिटा माउ खमको व पक्कन ठग लाइ कारना मेपिङ खना ग्याउ जेमा जर्ज बिलार जाया खौए खंख विंग बिडल बोम येको लाइ खचको तिने जिफो थो बाख्न सु कबि ट्यान वने व थो लाइ रस्य प्रभाव बारे बाह पनि वइको ला मगस मंगीको फरफर बया चंग ट्वाक ल्याम्बला बिङ बिडल बोम पेन्सिल पिनि या चंग छौ चिच्च रंग सरे चंग स्कुले भुंकी मुख उबले वो बिङ बिडल बोम हो वो बच्चा साधारण नाम मेपस मसु एडोल्फ मेजर वो विद्यार्थी टस्क यो मास्टर ख एडोल्फ मेजर स्वभाव है दुर्लभ मन ल्याम मास्टर ख व दुर्लभ व काचक ठिके मोपी मनुट मध्ये छम ख गुम ठग मटने लुमुन मुता क्वाज ल मेपिन नुले ठाकाफ मख व मस्तेट याइगु माया मन क्याटपे मिस्टेस मिलनेट याइगु माया सोया मपा वइगो लाइ बारे ठजाउ ख बच्चा सतै जिफो ठुके लाइ कवि हे माली एडोल्फ मेजर स्कुले चोपि विद्यार्थी नाप संज्ञा काले प्याउने गुब्लेट आस सुकोलीको दलाने इपिन नाप संज्ञा काय लेटको चनाचनी छु खेन टुबिना खलाइबले वइगला उखे ठिके सनाचनी वइगला गुब्ले विद्यार्थी बोले थिने गुब्लेट आस इमुको कलम लगो सेउनी वइग स चीस व ठौ सला व विद्यार्थीको नुले ठुनी
वो स्कुले मास्टर ठगो सही सुर ठगो लाई चाला वो क्याटोको दिमाग डुपे मस्ते दिमागे मंगस मंगे ठगो पटी चा माई वन फुक ठिया ठगो मनिय ख ठै त व्यक्त याई वो अजा मनु ख गुमेसे जीवन ऊर्जा छ वो ठासे केन्द्रित मजुसे विकेन्द्रित ज्या निनावना चुनि मास्टर माइवन फुक ठ्युले व क्याटिससँग दिमागे डिबिडा अविश्वास बुलो मरियाउने इमसा मगस मंग्यो कुटयै अले वले विपद स्कुले चमचम मण्ड बुढीमा मिजा मजा ठ मास्टर प्रति यक्वे आकर्षित जुल व चाने लासा ढ्याम फु खमटी लुइकल स्टेज नावे टंगा ठम मंगु ख टाठे जुठे नाटल कोए क्वाया चंग व मुर्सी औचै फुगो कच्चे पुस्तंग आरोप्या वल पेन्सिल पेनिए सरे छौको ठाइ फुखा बुल एडल्ट मेजरी बारे मोनोटे मने थाना चंग किचोठे जागो बुल्लुसी चंग संका विश्वास हिलावन विपर वे डट्टाई मकल मस्त थुरथुर खाखा लासा झुरुक झुरुक डनावे गुयाट यसले पुनपुन हाला हाला सोरन जित केफुल छमेस नटाल सोरन ह्याब्ले जिगो छिने उसी उसी जाइगो मेम पुनपुन हाला हाला छन निने यनिरे ब्याडफोर्ड टाउन मनो स्कुले लुखा डवल व कुए चंग टाउन हे सेलिने ज्यासो रुम मनो ख व एडल्ट मेजोरिटी खेले बनाइगला अले भगवान डाल पुलपुल की प्यावेक डागले स्कुली में मास्टर ग्यागले व छन्टमा ज्ञान पुस्तन मस्त ज्ञान गिना की थे चिल्लात ना खे ठुके पुयाल जिमकाटा काठिस सब पोसुटा ठौटा जी सैलिन ठवा जागे जुल मुर्की छाछा ट्यानिया व लाकमा पेन्तला एडल्ट मेजोरिटी चा पेन्सिल पिनिया चंग वो सोर खाना छोट लालटिन जना व पे ठ्यम मुठ्य छिनिमटी मनुटे बटान व याक चुना चंग छि लुखा नियन टमन इमसा उटा लफना yakना प्यावा गारला वावे आजु न छमेसी लाटा खिप छप्न दु इमसा स्कुले चम मास्टर ट यखा जाना व पिख वी गसिगु म सुहे बल मरुखे चुना माइ वनि पुग मखना इमगु मन हिल उटा बिसौ वनिगु हटा बिल छौ चोंडा सा वो बिसौ वमले ओगु बठाने चोपने मने लुल थैटा मया मगा टोटा छ छिउ गल्टी जुल अलेला बोबिया अपाकेका टटो पाएको चापचं केका वो ग्यामेस्ट लिनाइकल वो सो हाना मरमा चिल्लाडना भेटो र छौसी चोंठा ब्यावना जुन उमेर व पीर जक डट तर खुइनार डुम बुराठे च निड निसे व वाइन्स बर्गे जा कच चुना चौ ख अनवय मामा यो छेदु न्यनी वाछप हाकस च म ठकली म बुरी खाल्लै म ख मामा मसितले व अनि चुना चुन पेन्सिल पेनेगो ओ घटना जुइ टंगा व दछितको मम पट लोए कोला टंगा भुइ जाम जाइ त ग्याग्याम प्यावे अले जितले लासुका जुइ उटा डाग व लिना हुए सुकारण रहेको व अजम मुसुनी ऐसा थै मुख्य दोष ए ठौ लाजी मारका व पिचाए त टम जागे जुया सैलिन ठवाला तल छंगो ला छंकेट्याटी छंगो ला उखन संज्ञा कायले खुशी लिक चंग ठौ छिए बारले बिङ बिडल बम ठाक्वा जुया न व निभा मगुतले व भु उख चंग ल छुसी मुचोटले ठटिया जुया न अले छे ड्वाउन चाकच लाग पाउरिटी चाट अले कष्टि इल स्टोबेरी जाको डोगो टोकरी तया संज्ञा कायले हइगो रेलगाडी क्यारक्यारी ना टाटा पक जंकल ग्रीष्म यामीगो संज्ञा काई मोन्टल यावेटनुका व हाना बारले प्याउल उखे ठुके जुल छुसी चोमले वइगो लाख खनि मरो शान्त वो अजना वो ल्याम रिपोर्टर वइलरका आसना जन वो मनो वइगो मटन किनेगो माध्यम ख तो आस वइगो याकलिगो सुबा वो पियाचुनिगो छौको ठाय ज्याजुइरंगल वो मर्च्याकल अले चिपुको ठलबल सिल बारल पाके सोगो लुखाइ सिटे लठ्या जिगो चार पाइ हल अले दिनेगो सुर सारना लास लाटा टेबलेट टुटी लिक्क चोंग यचुसंको याटो बे पौडिटे कुचकुच धुवाना जन चिजा उस्तोले मट्टया वो पौडिटे चिचिको धुचकुचको मुगा नै आजन वइगो पटि टपट्या मजिगो सनातन टेबले कोस हाकुसंगो खिचले पुलिस याचंगो वो खिच चर्चेगो अनुष्ठाने लिमलाम पाद्री हेज अर्थपूर्ण रूपमा सनाचंग वयो पटि त मटिया जले पलक पिल्क खण्डो वो पटि त दनन दन निसे जपमा ला टकना जंग सो पकटालुटे पटि थे बाखा कोचाल नियम पासमे बाखा कोचाक नेना दिगले छिक्मे सक्छ त यको सुब्याडो